Waduh, kocak sekali. Jadi angkel mutu, teman-teman. Bingo! Wah, lucu sekali si Adit pakai baju ondel-ondel, teman-teman. Wah, kira-kira Adit kalau makan es krim berubah jadi apa ya, teman-teman? Wow, si Adit makan es krim berubah jadi Ultraman warna hijau, teman-teman. Widih, mantul sekali, teman-teman. Lanjut untuk Opa, teman-teman. Widih, kocak sekali. Si Opa makan es krim berubah jadi Marsa. Waduh, lucu sekali, teman-teman. Lanjut untuk Haji Udin. Makan es krim berubah jadi Boboiboy es, teman-teman. Wow, keren sekali. Next, Cikgu besar kira-kira berubah jadi apa, teman-teman? Wow, Cikgu besar makan es krim berubah jadi Ying Boboiboy, teman-teman. Wow, warna kuning, mantul. Yang terakhir, teman-teman, kira-kira Karus makan es krim berubah jadi apa ini, teman-teman? Wow, berubah jadi pasukan Squid Game, teman-teman. Wow, keren sekali. Kakak pamit dulu, teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye.